Legion. Jednog dana, kada su guske spasile cijelu populaciju, ovaj čovjek je mećio. Da, to je taj čovjek koji svojim usnama može da meći pa čak i slona. Stefan Vuksanović, Stefan... A, ljudi, kako je lep dan. Da vidimo šta radi moja komšika. Nisam za džabe kupio teleskop i kuću sa velikim prozori. Pa da vidimo. Stefane! O! Ja sedam na biciklu i begam odavde! Idemo! Daj gas, bre! Pobegli smo. Pobegli smo. Ja ne mogu da verujem da smo pobegli. To je to. To je to. Uspjeli smo, ljudi. Uspjeli smo da pobegnemo. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu... Dobar dan! You was about to go home? Really? Really? Here you go! Evo, uzimaj pare. 3 zvezdice nas jure. What the fuck, bre? Ko će to meć? Jedva sam pobegao 2. Ne, screw you, bitch. Oh shit, već su došli. Idemo, daj gas. Fuck! 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 Evo su iza mene, ubit će me. Joj, helikopter! What the fuck, bre, ko će odavde da pobegne, nema šanse. Daj bre gas, čoveče. Nešto radi. Helikopter iza mene, ja pici ko mene. To je taj rat! Ne, moram da pazim. Evo je policija. Ja moram da pazim. Oh shit. Par ovu treću. Pobegao sam im! Ja ne mogu da verujem, sad stvarno, znači ja ne mogu da verujem. Okej, dajemo gas, policija nas juri. Imamo još neku ovdje. Ovo ovdje, moram da se okrenem, shit! Idemo ovdje. Pogađaju me. Ubit će me, ne! Okej, ljudi, to bi bilo to za ovaj challenge. Nismo uspjeli da gradimo. Ako želite, pokušajte i vi.